Ole hei ka subscriber le viewers zong te Christmas chi bai vek ule hei zen in date ni som ni thlasom pani sang ni som ni pali hei mi sei ha mi satla Emmanuel ko ran te chuan mi chan hei te le Christmas bazaar nei lo te tan Christmas concert te an nei ani ai hetianga te ki te lul te min lo som ve a nge hei kadin mun te le kani na te ka in sia tu ma zong khan tran puina tam tak te ka dong ve ani hei nge mi puite hne na hin bat ka nei ani ti hi ka in hre ve ka chan hei te le nge Christmas bazaar na nei lo te tan ka hi ka chu ve the ani ti hi mi puite hriat tir ka du wangin te hian nge min ron som na te ka pum ani ti ka ron zai chuk ani ka viewers te le ka subscriber zong te khongai taka ka video te min lo clear saka min lo view sak chur tur khan ka som tak meu ani